أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pupalaw-lawan adi mentay sadyang kai program atano kataya man ang mga pagaritanaya apot ko mga ulama kalalayaman tano sadyang kai pamana Islamic Tanawan Islamic Dawah Association na ayaw magpumagsayaran na may pantag si Tauhid. Ayaw pa din ay pumagusay na kaya sa lakaw, sabihan kaya pagarikano, asi Nasruddin Alamada. Inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pangarami na mga gobeni pamakinig sisagyan kay oras imando yang di pamangin si Allah tumangin namin si Allah ang mambangyan tanong lang so maano salam aginan so kalilinta na gusto kada araw-araw wa ginawa na itmor katan Allah sisagyan kay dunia. Mga pangarami na mga gobeni so kalalaman yung ang programa o mga pag-renew ang mga ulama sasagyan kay Tanawan Islamic Dawah Association at pugusay nami share ka lang so diyan kakataw nami mipantag si kuwa kamatanawa kamay sa man doon na ay tugay na merkano sa makumpataw sayat na mipantag si sagyan ko to at tawhid sabab sagyan ang imana ini adan rabatan ko Allah subhanahu wa ta'ala si sagin kaya dunia sagin ko to aketro Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dapat kiadna ko sa iko mga manusia nabu sa iko mga jin dapat kiadna ko sa iko mga manusia nabu sa iko mga jin inon ta si sagin ko to akasimba iran sirakan ati ko Allah subhanahu wa ta'ala ay maalanin mga ulipnawa na aya ini adun rabatan Allah sa sagyan kaya dunia na sumasim baatan si Allah subhanahu wa ta'ala na giyanan din sa tawhid makamuaya na sa rabatan agyan ko to kapakaisay sa asi ko Allah subhanahu wa ta'ala kulitan ikin gulananan sang usimba si ko Allah subhanahu wa ta'ala simba aparabu si ko Allah subhanahu wa ta'ala mga ulipnawa subhanahu wa ta'ala so tawhid aginan imala isubusi ko mga ambiya na gusi ko mga rasul na kailangan aymanan yan na sautan tan ino sa mga ulama agin ko to tauhid sa aymanan yan na talo akya usera no yang bagi-bagiran si sagyan tanan aymanan yan na tauhid kapakaisay sa si ko Allah subhanahu wa ta'ala paganeron lagi-lagi ko tuwag kiyo sayo no Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na gusto mga pad ang mga ulama lagi ko Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Sheikh bin Baz rahimahumullah na ino sharean sa laging ko to ay mananyan na kiyang bigyan ko tauhid sa talo tauhidul rububiyyah tauhidul uluhiyyah tauhidul asma'i was sifat. Yan po nan ay mananin na talo ay mananin na kiyang bigay sa akin tanan at tauhid na kailangan makanaltan na gusabutan tan waging tanan at tauhid. Paganiron aging ko tauhidul rububiyyah kapakaisay sa asi ko ay mananin na
kababali wawag as kanian ikaadun na kakatuhan ulangwan wa emananin na inadun lamwan kadnan ulangwan wa emananin na kaadun ayam niya dun na so Allah subhanahu niya dun kiran na so Allah subhanahu wa ta'ala ay mana niya na kailangan amaknan uurip no Allah subhanahu wa ta'ala so mga musyrik na ay mana niya na gitanan at tauhidur rububiyyah na dairanan ungkira ka ay mana niya na papalatian ran so tauhidur rububiyyah kapakaisi sa si Allah sa kanyan imyedun kulang man usay na daanan sangka wa ay mana niya na mga musyrik mga tao ay iman ako sa labi-labing ko ito akiyatiro Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Ankabut miyari Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Ankabut ayat 61 qawluhu subhanahu Allah ta'ala wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard والشمس والقمر وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله Ikiran itu emanan na ini isu ikiran ini isu kasi ikiran antaway miyaden sang kumpilang itan na busi ko pinapaan wasakhara asyamsa wal qamar la yaqulunna Allah nabu antaway emanan yan na di makang gira-giray si ko emanan yan na anungan na busi ko ulan yan kanan kayamanan yan na kapsbang o alungan makapupuon sa sbangan na kapsimpian sa ayamanan yan na serpan. Nagugyan tanan na ayamanan yan nakapapakasindawa o di nakapapakasbanga sisagyan tanan na ulan na ayat turoon o mga musyrik layak uulun ng Allah na turoon niran aso Allah subhanahu wa ta'ala. Ay maalaliran kong kira. Lagi na naman po, agyan ko ito akialuyan ng Allah ta'ala sa surat Luqman ayat 25. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون آيات الله تعالى pian-pian sebentar umat musyrik Igira man ito ay nisyo kasi ikiran anto ay miyada na sangko pilangitan na usik ko pilopaan la yakulun na Allah turuliran asu Allah ta'ala qul alhamdulillah turu angka asulaman ubantuban narku Allah ta'ala bal aktharuhum la ya'lamun okay na ayat kadaklan si syagian ko to mga tao na ay maanan yan nadiran katawan lagi danan mo okay turu Allah ta'ala sa suratul mu'minun قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله أفلا تذكرون يالي الله تعالى سورة المؤمنون آية 84 to 85 igira man ito pitero kakira na anto dini ada sang kulupa na gusiku mapapada na sang kulupa in kuntum ta'lamun amikas kanu nakatawan yung tiro ulagin ko to mga tao teruliran ayamanan yan na rakanan wallahu ta'ala ayamana terung kaya Muhammad anta wa kira sumapag pada dalam si ko pilopan amay kaskan nakatawan ni teruliran rakanan wallahu ta'ala ayamana yan na parati adiran arkutu Allah subhanahu wa ta'ala ayat bukan yungkir si iku ayamanan yan na ar-rububiyah, tauhidur rububiyah sa inungkir lang sa regan ugi na si iku ginawiran na paparatianiran na sumanga ayamanan yan na Fir'aun si sagyan ko ito akitiruan yan ana rabbukumul a'la sakan ituhan yung amapuro agumana inungkir ayamanan yan na Fir'aun sa ayamanan yan na Maryam si saging kuto karegan yan ugaid na si ko ayamanan yan na ginawan yan na ayamanan yan na paparatian ulangan umbuataan o adab paparatian yan aging kuto at tauhid ar-rububiyah lagi ko ayamanan yan na dahuriyah na inungkiran aging kuto ayamanan yan na ar-rububiyah lagi ko ayamanan yan na at-sanawiyah
ay mana niyan na inungkiran, so ay mana niyan na rububiyya, kaya tindog ay mana niyan na sanawiyya, na tigran tigran at Tuhan umamapian na butuhan ay mana niyan na marata. Lagi mamud dahriya ay paratiran na anda ni kawapatan na ay mana niyan na miada tanu si sagen kaya ay mana niyan na dunia nakita pitan si sagen ko ay mana niyan na lupa ay kawapatan nami pantag si sagen ko to ay mana niyan na masa. Yang ko man at tauhidul asma'i was sifat. Naging ko tauhidul asma'i was sifat so kapakay siya sa kaparati sa tarutog si ko mga ingaran wallahu ta'ala na si ko mga sifat wallahu subhanahu wa ta'ala sa emanan yan na di tanong panauwilan na gudi tanong ay emanan yan na ipagibarat na gudi tanong ay emanan yan na isimbina udi na tashbih indatan. So Allah Ta'ala sangko ay mananin na mga kaadilian kapiyakatan Allah Ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir mataan da ay mananin na ibarat yan shay da ibarat Allah Ta'ala shay na buda ay mananin na lagi din amat anas kanyan napagpakanag o ay mananin napagpakailan yung buto ay ikatlo tauhidul uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah ay mana niyan naging kutwa ka pakay sa angka sa ay mana niyan na da at Tuhan asimbaan inuntas Allah subhanahu wa ta'ala ginan na ay mana niyan na pinaka-importante yan agyan kan at tauhid al-uluhiyah kapakay sa angka sa da at simbaan na guda apatot ay mana niyan na pangarwanan arumwar si Allah Ta'ala ginan iemana niyan na ini sugu si kulangwan wa emana niyan na mga ambiya lagi ukatero wa emana niyan na yanutul o Allah subhanahu wa ta'ala si qaum Nuh si Nuh ay emana niyan ini sampai niyan si mga pagtaon niyan sa lagi-lagi mo to kedro Allah Ta'ala si Nuh ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم Peter Allah Ta'ala piano tu Allah dipantag si Nuh mana niya na si Buyen Sunuh si Buwi Sunuh si ko mga pagtaon yan inni lakum nadhirun mubin mata anasakan na pemakaayamanan yan na pumakatakaw si Irkano uli na pumanudul si Irkano sa aking puto ayamanan yan na mared alla na'budu illa Allah ada asim antano inuntas Allah subhanahu wa ta'ala inni akhafu alaykum adhab yawmin alim mata anasakan na ikalatakan si Irkano aging puto kasiksaan sa aking puto agawi aging puto kasiksaan na tito din na ayamanan yan na malipadas aging puto agawi na tito din na ayamanan yan na pinakalakan lagay naman buwan na ayamanan yan na panulun o ayamanan yan na Hud, nabuso Salih, nabuso ayamanan yan na Shu'aib, nabuso Musa, nabuso Isa, nabuso Muhammad alaihi salatu wassalam ay panuluniran lagyan kanan ayamanan yan kapakay siya sa kasimba si Allah subhanahu wa ta'ala ayamanan yan mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala na ginan imala inisubu si ko ayamanan yan na mga ambiya kailangan kasabutan tanong agyan kanan at tauhid makamu ayan siya pagtanong kudi itanong di ikapagintaw kudi itanong di ikinggulalan ko panduan wa Allah subhanahu wa ta'ala at kasabapan sa gin mo kakat terima Allah si ko mga simpatago sa bapro na nakagima kumpatagin kay oras pagdudakan sa gin kay yaman niya tumanor siya umutuwi sa lingga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Nanitano, aging kaya pagaritano, si Sheikh Al-Alim Nasruddin Alamada, tanto ko masagubud, agu tanto ko marayag, aging ko to kaya pamusanya si ko tauhid. Pamana, pamapurimikiratano na tanto ko miyak kalalaguna, mapnunatano, si sagir kay dunia na taman si saluhan na mauri. Di sabab ay mana maapun mausay ay kadua nagyan kaya pagaritano si Sheikh Al-Alim Aliuddin tumausay niya so Fadl kalbian o tauhid. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Gitu lagi kayak tauhid. Nah, kailangan lagi utamakan tan. Jazakallahu khair lagi sama pagalitan wa itagasan sa utama na tauhid. Na kailangan pitalisan muslim na makna na lagi ng tauhid. Kailangan pitalisan muslim na masuk ay lagi ng kato ni tauhid. Kaya di panay ko hinta mo sa kaya dunia akato apas kasa ay mananya na surga. Ka oding ulan yang muslim na kafili radi na katira na ito amalnya. Oy, kailangan mo pitalisan muslim na gian ko to kaknalan yan sa anto na imaan lagi ng tauhid. Na tunay ay mananaking gulalan ko. Minggulan lagi ng tauhid na tunay kalbihin yan sipo ay mananya na din minggil. Kalbihin naman na lagi ng tauhid pakasunod Allah sa surga. Yang mutati Allah Subhanahu wa taala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ketemu lagi ni kata Allah sirang ti Allah Subhanahu wa taala may marate nagi mo taparatera na dengan sawi sa may tubo imanan yan na shay agin mo taparatera na dengan sawi sa imanan na dhulm. Agin ta dhulm ini tafsir ng mga ulama. Ayah semua sahabat dan sama dengan lagi kait nanti mas sahabat yang kapia ya Rasulullah atau yang setai pelita panantai tahu pemana dia kelali maginonya nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat yang zulm lagi mutaqatir Allah subhanahu inna zulma aina syarka la zulmun azim ayat mana lagi mutazulm ro gitu di kailang asaw lagi kaparatia sa mga zulm lagi mutaqatir asyar kapan ako to kipan ako to kasi Allah na di kasaw lagi ang mutaparatia ka sa tating Allah di kasaw lagi mutaparatanian paratian sa ay mananya kapan ako to na tigulan na magbagi lagi mataroto ay mananya nakapaka dedaya di na kategori sangka dunia de kegemena ringasa de kegemena kapip piagino na sampurna niyan nasa ay mananya sa akhirat agi itu semua kembali sa surga wa hum muhtadun nasiran natuturun sa Allah Subhanahu wa taala sa Allah Subhanahu wa taala dia mutwa ay mananya na mga pipi agalabog sangka dunia agi itu semua pipi amal ay mananya na kituro kira lagi yang buta mananian lagi yang buta turuan Allah Subhanahu wa taala gitu si Islam na amalan sa akhirat ay manana maging lagi ng surga isa na pamana mga sama lagi ng pamana kalbi lagi ng tahu itu ni lagi ng tauhid ay manana minggulan yan tauhid ay manana din ito na kutus Allah Subhanahu wa taala tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam حديث مسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Sejata tiga Rasul sallallahu alaihi wasallam ibarat dengan Allah. Adanya panakatan Allah. Nanti Rasulullah nak masuk ke surga. Sejata ibarat dengan Allah subhanahu wa taala moreluan. Emangnya di panakatan Allah nak masuk ke sana neraka. Tiga ulama lagi yang kota emangnya na dengan kipanakatan dengan kipanakatan Allah subhanahu wa taala. Wah, mari latih mga muslim. Na tingirana sebutan la ilaha illallah. Na berani panakatan Allah. Uwi na difsimu ya. Nah, kaya man lagi kayak hadis Nabi Rasulullah SAW biasa nama ulama na ana ma ta'alai dakhala jannah innama yakunu biltizami umur Islam. Di Syekh bin Baz lagi yang kota kita ni nasa yang kota tauhid na ay mananya na itu ni lagi yang kota tauhid kumplito na kaya manana kung bukan lagi yang kota mga panduan mga Islam na lagi kita sambaya kas salat min dhalika amru salat itu na ng sambaya berarti mga bendera itu na ngasut tauhid at yun na mga di pa na ko salat no yan ikaw pinambaya to kailangan na makompleto ang ito lagi yang kota tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mga pada kalabihan yan na may ali sa hadis ay suras na pa na tanto makambat na may sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngaras na meron na laging kota pianutulian ya kaya Allah subhanahu wa ta'ala laging kota tina faraitun nabi wa ma'ahurah uridat alayhi al-ummah ya kaya Allah laging kota ma'umma mga nasya meron tingin na pala meron sa katawan nabi awan na punya sa katawan at namin natin na sa katawan namin at niya doon katawan
apa namanya dah nabi ada pedih tinggi Abu Ati namanya mana kadang degal tinggi nama tahu nak kata orang tinggi fadanan tu anna ummati nak kata orang lagi utamanya ini namanya kadang dalam tahu nak kata nabi itu umatnya nanti yang Rasulullah tinggi qila hada Musa wa qaumu tinggi Musa atau suqomia nah mere dia lagi kemas tinggi itu suka ada keliran nah sabauna pitung gibu akan keliran ada namanya dia misalnya lagi yang otomatis sakila anak dia pitung gibu kata namanya kadang dalam umma lagi itu semua tahu tiga Rasulullah atau Rasul surga ada yang mana derek hadis yang sahabat ay mana nama hisab wala azab siksa antara tiga pembagi itu amalan hadir sirah Rasul surga nah semua sahabat Nabi yang agak dia mengantokiran lagi yang anggota tagi yang utama tahu apa Rasul wala surga ay mana sahabat ay mana nama siksa di nama apa ay siksa moraluan semua apa dia mga sahabat nanti kirana ay Rasulullah sumil sa giyang mukhaman sumil sekalian semua sahabat nanti kirana bila gitu tinggi soal fala'allahu alladhina uridu fil Islam kepada tinggi lagi itu tinggi so ini buat tasik Islam ini buatan ama ini na muslim uli tinggi na fala'allahu alladhina sahibu Rasulullah kepada itu tinggi so ini pamagpada ini pamaratma Rasulullah SAW Uli tina pala gitu tina alladhina uridu fil Islam fala yusyriku billah gitu tina ini buat tinggi sino ayman agama Islam dan dia pada Rasulullah wa dzakara asya berapa yang aliran nah dilumini Rasulullah nah tinggi lagi yang kota perasa mela yang tinggi nanti to pulung ibu mga tahu nah tinggi na hum alladhina la yastarquna wa la yaqtuna wa la yatatayyaruna ala rabbihim yatawakkalun itu tinggi semangat tahu la yastarqun mana kita istirqa kita pemani sa amana nawatamnya ya gidam kalau lagi lagi una lagi yang hadis na sa tahu mama na ilmu sekalian ni pa ya ko yaw namanya ilmu bersama apa ikamulun nah tinggi na afdal yang saya mau ulama saya dia muta istirqa mengilmu bersama ikamulun ka nah tarqul istirqa ni Syekh bin Baz ay mapiatingin nakan afdal ay mapiat na udin kailangan dia mo tamay pagiliwa sa mga pagulong ka pagkapiak insyaallah adin mapiadin ay mapian adin pagiliwa sa ay manena mga pagulong ka itu suka terukal si Allah afdal min al-istighna 'anil nas ay mga pagiliwa sa ay manena pagagupur ka tiga kepikir dulu na Allah Subhanahu wa taala wala yaktuna mana dia moto ya wala yaktuna dia moto sonya ona masa dia moto plan sana dia moto la sirana apa ira wana pesa kita gitu puliran isabulung nah semua mia ona lagi tiga pikiran tiga na aya afdal tadiran moto la asabi upamusan moto na moto ya haram ugaina aya lebih nah udin itu tato kailangan itu tiga pausan wa ala rabbihim yatawakkalun nasiran na ay wala tatayaruna gi moto apa mandiana udina wana yolarkan dia moto wa ay pinakatawakal pahoran mo wa ala rabbihim yatawakkalun katimbla ya nagi ko atawakal si Allah si kulang tama dinga digelebkan bagang pagay nak terpikir kay na Allah lagi so mana dia moto tauhid nah yang asal tahu itu mapadalo sa pusuian ay mana si kulang nagelebkan na ay mana law kato kasi Allah Subhanahu wa taala nanti Rasulullah naku ay mana naku rasul ke saja mota 70.000 ay mana naku rasul sa surga di perasa sa apa magi tu antara siksa sa morealuan nagi na mga simple ay mana na sama ni agi kay pamasin ang tawa itu pinggir lukiran ini tuh mereka lagi yang bertauhid lagi yang berkasih mereka si Allah saya mana dia nanti dia mana penawaran yang tahu Allah selalu mungkin lukiran nasi subuh Allah Subhanahu Wa Taala agi itu al-wahid si Allah Subhanahu Wa Taala gila ni mai tahu saya nasi fantasi kalbi saya kayak tauhid jadi kanto kemarin masyarakat tua kayak saya agi pagaritano sagi ang kalbihan o tauhid meron agi ang piteroyan mutua yatatayaron mutua pamana detaro pamayan sir kitano kalala mata niya mga pralaw ay gina pamana yang nanagitak at agitak na ame ko tigil na nami ang lolawas ha
Barang-barang sana pamana, miya kuatan o mga logustano, nagito na dito ka pa kay, o tan meron tano sa gingaw na matano, o pamamulala tano to, na miya tano si ko pamana, dito si tano si ko soga. Adna pakaisya kuan, paganeron, talo pakaisya, paganeron na pakaisya, na agyan kaya pamana, ino kinagami si ko sabad, aginan kyang bagi ako tauhid at talo si ko masa ipuntay niya ako si ko masa imanto na imanto bupya magusay na si ko miyangaw na masa si ko nano ipuntay niya na doon pa magusaya kaping babago usayan ikadua pa kaysa na ando na yung kiyatimuan panulon o mga nabi beso tauhidu rububiyah anta kaso tauhidu uluhiyah adna ini kata siya pa man apakaisa na ato na kon idalil agyang kanan tauhid sekarang ni paude sa magarya ulama na malo kami ni urong isa usayan sa agyang kanan apakaisa agyang mga pagaritan o kaya sa nurun Allah. Alhamdulillah, mapilagin mo ito pa kayo sa para kasabutan ng mga tao adirun makakakanal. Naguan karinayagi ko mga tao adirun karinayagan. Gimbanan ako siya si Sagyan kanan ayaman na na tauhid ko kiyaw siyaon o Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na gusto mga pad ang mga ulama Sagyan kaya mas imanto na kena o basiram inyo saysan nagukena o basi Sagyan kaya niya nga uriya masa kasi pen o miya nga unaan amasa o unaan o Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah miya nga unaan niran ang mga ulama diya magusayanan wa imanan yan na Imam Ibn Battah, naguso Abu Hanifa, naguso Abu Yusuf, naguso Ibn Jarir At-Tabari, wa gayrahum rahimahumullah na piyama usairan agyan kanan ayamanan yan na tauhid ukiyang bagibigyon sa agyan kanan na ayamanan yan na talo na kailangan ayamanan yan na pakaudarin tanong susabot kagyan ko to diron diitero asimu sa agyan kaya masa ron niya pamagusay agyan kanan na ayamanan yan na talo ato kiyang bagibigyon ko tauhid na makang gugunan na utos sa agyan ko to kaitu ayamanan yan na kanaliran na usabutiran si saging ko to ayamanan yan na kinamu saging kanan na ayamanan yan na tauhid lagi na no ayamanan yan na kiyatroon usab adesan ko ayamanan yan na mga ulama kaya mo man ayamanan yan na dalil sa gengaran tauhid o kaya bagibigyan sa talo na ayden yaman uman dalil din sa bayang na gengaran as-suratul Fatiha na mapapadalamsan so titu at tauhid. Gen ko to tauhidur rububiyah. Mga pagareli na gianan na ay manan yan na pikumpabliyan o mga musyrik. Gianan so tauhid ar-rububiyah uman kadan tiro na gen ko to qadir Allah alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil Alamin sulaman ubantukan narku Allah Rabbul Alamin akad ng ulaman o kaalan kadnan o pilangitan na gusto pinupaan sa bangan sanaban pagutaran pagubagatan ginan sa tauhid ar-rububiyyah so mga musyrik dera nanan ay mananin ungkira kapaparati aniran ayam ya din si langit ayam ya din si lupa na sallallahu ta'ala ayam ya din si tanong na sallallahu ta'ala yan ko to ayamanan yan na tauhidul uluhiyah na ayamanan yan na giyanan iinungkir o mga musyrik. Anto na idalilanan. Giyanan suding kadikatirwa sa giyan ko to ayamanan yan na surat al-Fatiha. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Sa kabuhi ayamanan yan nagsimbanan. Naguskabuhi pamangan yan namin sa tabang giyanan sa tauhidul uluhiyah mga urip na Allah Ta'ala. Umang kanin di sembayang na likad di imron-darun siya ko Allah sa aming bali ko na ayamanan na di ito papay di ka di ito mga ngarunganan aginawa ginan sa tauhidul uluhiyah inungkiro ayamanan yan na mga musyrik sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kudirun di ikatiro Allah Ta'ala ku katiro Rasul sallallahu alaihi wasallam apanulun yang kiran qulu la ilaha illallah tuflihu tiru alius la ilaha illallah kaayamanan yan ang kanu maka selang sama di mana
Ay mana niyan, nagyan kanan atau tauhid atau nasi mapapadalong sudalian amati timu saging kanan suratul Fatihah Rabbil alamin jinan su tauhidur rububiyah Ar-Rahmanir Rahim jinan su tauhidul asma'i was sifat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jinan su tauhid al-uluhiyah mati timu saging kanan suratul Fatihah agian kanan agian bagi-bagi saging kanan at-tauhid umang kanan sembayan na ame ka mapapadalong ka atawan aging kanan atau Fatihah aging kanan mapapadalong na mapapadalong ka utito emanan tauhid miya pakada aging kutwa ka pumangling sa tabang ko mga aulia ka pumangling ka sa tabang ko mga nabi miya pakada kaso ka pumangling ka sa tabang ko mga tao mapapadalong si saging kutwa mga kubur tuding kundi katirwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sa kabilusin ba namin nabuskabi pumangling namin sa tabang subusu Allah subhanahu wa ta'ala yung mo to pakaysa andi ay manan nakapupuntosan ko panulon ang mga nabi na ay kapupuntosan ko panulon ang mga nabi sa gen kanan at tauhid at talo kayang bigibigyon na so tauhid al-uluhiyah. Tanong din yung mga ulit nawa, kaso tauhidul rububiyah na saan sa tao ang mapaparati ay mo paparati yang ko tauhid ulin ay mo kapusay niya sa gen kanan na la ilaha illallah na gen ko to ay dia din si kulangit na sulupa suwa ay dia din lupa na suwa ay periski na suwa daon agyan ko to kapronderon din si kuwa na ugin ko to tauhidul uluhiyah na sumanga ulama na dairang pakasunda da makasunda si ku Islam agin ko to tawa ay buwa paparati anyan agyan kanan at tauhidul rububiyah dan yan parati agin ko to at tauhid al uluhiyah. Tanong kasulaman umang ambiya asyib Allah Ta'ala na ay pitirukiran Allah Ta'ala an ya'budullah wastanibu at-taghut simba ni suwa na pananggila ini su ayamanan yan na tabu laman ab simba na sa lakosi wa na tabu laman adi pangangarumanan ayamanan yan nami paan me ayamanan adi pangadiga di mangarong sa salakosi wa ta'ala na mapapadalong kasaging ko to ayamanan yan na syirk ginan ikapuntusan agyan kay ayamanan yan makampataw sa saging kay ayamanan yan na tauhid saging ito impatan saging mo tauhid yang utang ya tahu saya semua ya sama lamatan Syekh Nasruddin nalaman dia mutua dia terus na mana rububiyah yang uta makakna latan tanya ngadin lagi tu na ayat patut kita nu lagi yang mutua ayat anu temu satu bulan satu setahun lagi muta tauhidul uluhiyah apa yang muda satu tauhidul rububiyah tadi kan yang disusah emanannya nasib Islam kamlain lain tansan semua zaidul kausani saging utamlay sa mga Muslim gusto nabo Muslim nakala na ini pamula mo ay mananya na mga Muslim aging uta tauhidul uluhiyah agi tika kaya tamis Muslim ang wahid si mga daigin ang Muslim pero ay mga Muslim kuburi ay mananya na pilaw yan sa kuba pero ay mga Muslim mapalang to ay di mapadalong sa puso na aging uta tauhidul uluhiyah ito kasi ba niya si Allah subhanahu wa ta'ala akapakayasa niya si kasiban niya si Allah subhanahu wa ta'ala lagi ito kailangan pamula si kapusutano nagyan mo tauhidul uluhiyah bagyan mo tauhidul rububiyah may ginawi may ito ay man niya pikirakan na alikakan ang makampat sa gin kuto at yung sa Sheikh Nasruddin naman masyaallah dia mo pitiruin apa mana niya pakasuri so piu-piu apa mana kakaisa niya so Allah dia mo lima apa na ito masyaallah alhamdulillah Pinalamatan na sorta ka pamana yan ang mga pagalitan na di niya di pag-say lagi ko ta pamana malak kekuatan waguna sa diyan kaya pamana di tanong tiga pagintaw sa diyan kaya dunia muti sabat pa diyan oras itu makampat na tagutan na diyan ka sa siko mga oras nabetan insyaallah kasempatan mapamangitan sa diyan mga ulamatan nabetan ra buka-buki ko mga ini pikiran wala ilmu miyakkan na inyo pamana kekuatan siya guna masyaallah alhamdulillah na sa setan utama na assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam mga pagarami na mga luksami mga bubemi pumagin sa ginga masaliman to ginga programa tanong na itataros tanway sa subay binibu si upang makakaling umaayamanan yan na mga oras
si ko mga bandingan tano si ko agama tano agama Islam panalamat namis kano sa dibu pira-pira ayamanan yan na panalamat kumangni tano si kuwawa at tatapan tano yan si ko ayamanan yan na agama Islam sa si tano din patapatay si ko tauhid na usip pababalitan ng mga tao ang mga Muslim lagi nuto ayamanan sila namis kano lang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.